Zamzu Production YouTube channel clear to te in Zawine kan channel kan lo macheo. PIZ Israel te nithum in dauna Israel Prime Minister Louis Benjamin Netanyahu chuan het hian soi. Palestinians Islamic Jihad ten rocket zanga somruk zet anron kalu khan Israel mi zanga somruk tha antum tina ane PIZ ho hi Iran kai shuai an ni a in dauna tamzo kan machon he in dauna hi civilization danga tepo alo to angin a huai din chuana ane Gaza Strip border mi tenen an chang hawa Israel minron titat antum trin ram ribula chen na in kan sa a ta chuan an cheng thin an vai nan chang ho vek an ni a in kan tumru na le hoi sen na ana sajok tun tuma hian enga tinge Hamas ten telvelo Israel le Hamas te kanin do khan Hamas ten an tuar na sale a Hamas tanel le an hun poimo an ral thuam dana le duty post thlengin Israelin kan ka chiat sak na sale ani kha Hamas te hian Gaza ro ren la changma se an ram thuam that mek ani a Islamic radicalin kongkhar bulmaya mel sang khat dan nilo new year emodaya om nilo then omanai reng chuan in paisa rengangai Hamas le Islamic Jihad in kara competition asang le a Israelin no pangpanga an ka plum anti ma se video thlengin Islamic Jihad ten roketa an ka lum lai kan nei thlap an mani fatinge an ka plum si ral thuma in baina ani rualin politics sa in baina ani bok dot bak an soi ngai lo Israel an ni danglam na chu civilians phena an bi ruk lain kaini chuan radical Islamic te bai kan tuma civilians ka lo kan tum zok hei hi democracy free society le an ni kan danglam na chu heng terrorist pol hian radical Islam zirtirna an zui tata kaini churam te takte alian ho kara matong si kan ni Middle East a Israel hi buaina thlen tu kan ni lo Arab ram pali tenen in rem na kan ziaka an ni pon Israel technology an du Iran laka min venga modern Islam le radical Islam laka po in dauna anasa a Israel beitu te hichu dark age Islam te anni ati China in Taiwan bula sipai nun chan azir tan le China chuan lian tham taka sipai nun chan zirna kalpui chu pathian nia ti top zet nuwa Taiwan chevela tho tan ni khana chun zom le ngal Chinese spy Eastern Theater Command chuan tui hnuai long baina le tuipuya mi baina laka chet danan zirti an soi amma anili chung nun chan azir kha Beijing in United States House Speaker Nancy Pelosi in thiarkaram atlo chan let na ane Taiwan chuan tuna China in sipai nun chan azir chu an thiarkar run tura ti chinna ni in apu thotan ni khan Taiwan hian Chinese thlona le long te chuan an ram tui pui chin an dai lo tia soi thunga an tui pui hi khomol atanga tui pui mel som pan hi bial ane US Australia le Japan chuan nun chan zir hi an dem thu an soi hloma an tum chu Taiwan Strait anti Taiwan le China in kara kilometer za somriata chau tui pui tu ma khoi thailo tura bo ruak thalo siam tumna mai ni in an soi Chinese thlona le long te chuan straight a hian an in rina an pel ni in asoya Washington chuan Pelosi in Taiwan at lowanga Beijing in an tho hona thildang sikle sa in thak do na lam thlenga an in kar ti chia chu thalo ati thuwa soi Beijing chuan Taiwan hi an province pakhat ro in rel ran angin achal a atula ni chuan sipai chakna hmanga thunun mai thei angin angai Taiwan ero chuan ro in rel ran thlap China atanga omsang nin anin ngai ve thunga ram hruai tu then kha chuan ram ran anga pomai ni om taka soina an nei zeu thin renga a hi China chuan a ho hle ane thotan ni atanga Taiwan chevela sipai nun chan zir kalpui tharle malok hian Chinese tui pui thu nei tu te chuan mundanga an nei tur thu an lo soitoa China le Korean Peninsula in kara om Yellow Sea po in rinni atang hian August thalai hol thleng nun chan an zirdona manrua po atak tak an mangang Yellow Sea marlam bohai si an tia po in rinni atang khan Chinese pai te hian
thak hot o tur bai pui an thak mek bok tho tani ve khan China chuan South China Sea vào kama man rotak tak nen sipai nun chanzir an kalpui don tia soibok Taiwan point live fire drill heavy artillery drill anei tanta Lu Weiji spokesman Taiwan 8th Army Corps in Southern County of Pingtua live drill anei tan tia puang Taiwan's military in live fire artillery drill anei chan hi China in August ni som pangatleng drill an po saiwang ani a House Speaker Nancy Pelosi in Taiwan tloa asina wanga China thin rim na so mek hian engchen nge adai don ti hriat ani lo Taiwan drill hi thole ni atanga ninga ni thleng tur ni in hawitzer lian nen hetia an tho chiwa hian China in Taiwan Island invasion an ron nei laya lo bei len na nga indo nun chan an lan tir ani spai sang khat chuang le hawitzer somli an tho chu puiani South Korea chuan an mani kut chuak ngai mai KF-21 borami Korean tonga an kau 4.5 generation fighter jets chu sang ni som ni paruka siam chu arun pui an nei tan don South Korea US China Europe le Russia tiang bokin KF-21 borami hi ramdanga hral chu antum ani KF-21 borami 4.5 generation hian F-35 tenen stealth in ang phachi alo ma se cutting edge technology and weapon technologies wangin du tu antam ru le a Indonesia le South Korea aerospace te tangdun kut chuak hi athale turangai ane